ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንግዲህ በባለፈው ሁለት ትምህርቶቻችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮኬሚስትሪ እና እንዲሁም ካርቦሃይድሬት ኬሚስትሪ የሚለውን አይተናል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ እንግዲህ አሚኖ አሲድ ስትራክቸር ፋንክሽን ኤንድ ፕሮፐርቲ የሚለውን በአጠቃላይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትዘልቁ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ዝለቁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ያው አውትላይን ይኖራል ማለት ነው። ስትራክቸርስ ኦፍ አሚኖ አሲድ፣ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ፣ አሲድ ቤዝ ፕሮፐርቲ ኦፍ አን አሚኖ አሲድ፣ ኮንቨርሴሽንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ ቱ ስፔሻል ፕሮዳክት ኤንድ ፋንክሽንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ የሚለውን በዚህ ትምህርታችን የምንከታተል ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ዝለቁ። that of proteins, right? They are the building block or the monomers of protein የምንላቸው ናቸው። about 300 amino acids are occur in nature እንግዲህ በተፈጥሮ እንዳጠቃላይ ከ300 በላይ አሚኖ አሲዶች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። but only 20 of them are appears in protein. We call them that are standard amino acids እንላቸዋለን ማለት ነው። ሀያዎቹ ስታንዳርድ that participate in protein synthesis ነገር ግን ከ300 በላይ አሚኖ አሲዶች እንዳሉ ሊታወቅ ይገባል ማለት ነው። An amino acid consists of a central carbon atom that is alpha carbon that is linked to what? It has attached with amino group series central carbon atom ይኖረዋል ማለት ነው። ሃይድሮጂን ይኖረዋል። this alpha carbon እንግዲህ አልፋ ካርበን የምንለው ይሄ ካርበን ነው ማለት ነው። የምንኖረዋል ማለት ነው። አሚኖ ግሩፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት NH3+ ግሩፕ ይኖረዋል። ካርቦክሲ ግሩፕ this is the COO- ግሩፕ or acid functional group። ሌላ የምንኖረው ተርሚናል ሃይድሮጂን አተም this is the hydrogen atom and side chain ወይም ደግሞ አልካይል ግሩፕ ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄው ካርበን አተም ወይም ደግሞ ሴንትራል አልፋ ካርበን አለው። ወደዚህ እንደምታዩት አሚኖ ግሩፕ አለው። ወደዚህ ደግሞ ካርቦክሲ ግሩፕ አለው። እዚህ ሃይድሮጂን አተም አለ and side chain አለ ማለት ነው። that is why it can participate in the peptide bond formation for protein synthesis። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ያው ሀያዎቹ አሚኖ አሲዶች ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ናቸው ብለናል። ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ማለት that participate in protein synthesis ወይም ደግሞ ለፕሮቲን ፎርሜሽን የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ስታንዳርድ አሚኖ አሲዶች ደግሞ they will be abbreviated የሚቀጥለው የምናየው ምንድነው abbreviations of an amino acid ማለት ነው። 3 ሌተር ሲስተም አለ። ሌላኛው ደግሞ 1 ሌተር ሲስተም አብሪቬሽን አለ ማለት ነው። በ3 ሌተር ወይም ደግሞ በ3 ፊደል ልናሳጥራቸው አብሪቬሽን ማለት ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ነው። ስለዚህ በ3 ሌተር እንደዚህ ላይክ አላኒን ALA፣ አርጂኒን ARG እንደዚህ ልናደርጋቸው አስፓራጂን ASN ልናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው። በ1 ሌተር ሲስተም ደግሞ ለምሳሌ አላኒን የሚለውን A እንለዋለን ማለት ነው። አርጂኒን የምንለው R and so forth የሚሉትን እንደዚህ ሪፕሬዘንቴሽን እናያቸዋለን ወይም ደግሞ በአጭር እንደዚህ እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። these are the 20 standard amino acids ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ምንድናቸው? ሀያዎቹ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ናቸው። those participate in protein synthesis ማለት ነው። So the next one is the alpha carbon or the alpha central carbon atom have what D or L designation like that of sugars or carbohydrates እንደ ካርቦሃይድሬት እና እንደ ያ ማለት እንደ ሞኖሳካራይድ ምን አላቸው ማለት ነው። አሚኖ አሲዶች አልፋ ካርበኑ ዲ ወይም ኤል ተብሎ ዲዛይን ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። that is why it depends on the amino group that is attached on the alpha carbon አሚኖ ግሩፑን መሰረት አድርገን ነው። ካርቦክሲ ማን ነው ካርቦሃይድሬት ጋር ግን ምንድን መሰረት አድርገን ነው? ሃይድሮክሳይል ግሩፕ ወይም OH ግሩፑን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው። mostly the alpha carbons of an amino acid bonded to 4 different groups of atoms that is optically active ሊሆን ይችላል that is chiral እንለዋለን በባለፈው እንዳየነው except the 20 standard amino acids are what they are optically active except that is glycine like that of dihydroxyacetone ምንድነው optically active ወይም ደግሞ chiral carbon የለውም ማለት ነው። so almost all amino acids in the protein shows what L configuration mostly naturally occurring protein ወይም ደግሞ amino acid ምንላቸው ምንድናቸው? L amino acid configuration ወይም ደግሞ L configuration ያላቸው ማለት ነው። but some most bacterial proteins or bacterial cell walls are what exist in the form of D amino acids that are found in antibiotics and that of cell walls of bacteria. so D እና L ለማለት ምንድነው? አሚኖ ግሩፑን ነው የምንጠቀመው ብያቸዋለሁ። አሚኖ ግሩፑ በስተግራ በኩል ካለ this is on the left side and we say L-alanine ማለት ነው። if the amino group is found on the right side of the alpha carbon then the amino acid is said to be D እንለዋለን ማለት ነው። so proline is differ from the other 20 standard amino acids or the other 19 standard amino acids ከ19ኙ በተለየ መልኩ ይሄ ፕሮሊን ይለያል ማለት ነው። ለምንድነው የተለየው? cyclic and it contains what
ኢማይን ሪንግ ወይም ደግሞ ኢሚኖ ሪንግ ስለያዘ አልፋ ኢሚኖ አሲድስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሪንግ ስትራክቸር ኢማይን የሚባል ሪንግ ስለያዘ አሚኖ አሲድ ሳይሆን ኢሚኖ አሲድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So the other one is importance of amino acids for biomedical as well as clinical importance of the amino acids. ስናይ ምንድነው amino acids are one monomeric units of a protein. They are the simplest proteins, right? ወይም ደግሞ building blocks of protein or monomers. Mono means one ማለት single or ደግሞ the simplest ማለት ነው. The other one, the L amino acids or mostly that exist in the form of amino group on the left side are L amino acids and the derivatives participate in cellular functions as diverse functions like neurotransmitter ሊሆን ይችላል and the biosynthesis of porphyrin rings as well as purine base that is nucleotides, pyrimidine nucleotides and the ureas. So short polymers of amino acid called peptide እንላቸዋለን። ሾርት የሆኑ ወይም ደግሞ አጭር ፕሮቲኖች ምን ተብሎ ይጠራል? ፔፕታይድስ። ፔፕታይድ የምንለው ምንድነው? አሚኖ አሲድ that contains what less than 50 አሚኖ አሲድ ከ50 በታች አሚኖ አሲድ የያዙ ከሆኑ ፕሮቲን ሳይሆን የሚባለው ምንድነው? ፔፕታይድ ይባላል ማለት ነው። ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን or short polymers of an amino acid that contains less than 50 amino acid we call polypeptide called peptide ይባላል ማለት ነው። They perform prominent or very important roles in the one neuroendocrines that as the hormone system that can regulate signals. Hormones can release factors and neurotransmitters, right? So the other one, amino acids can be classified in different categories, but the major one is based on the side chain they contains. እዚህ ጋር እንደምናየው ስታንዳርድ አሚኖ አሲዶች 20 ስታንዳርድ አሚኖ አሲዶች አሉ ብለናል። They will be varied with their side chains, right? All the other attachment, the amino group, right? The hydrogen atom and the carboxy group are what? Common, and this is what the same for all amino acids, but the side chain is different. ሁሉም አሚኖ አሲዶች ወይም 20ዎቹ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ የምንላቸው አሚኖ ግሩፕ፣ ካርቦክሲ ግሩፕ እና ሃይድሮጅን አተሙ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን በምንድነው የምንለያቸው? በሳይድ ቼን ብቻ ነው ማለት ነው። So depend on the side chain, amino acids can be classified in different categories, right? The first one based on side chain aliphatic or aromatic ልንላቸው እንችላለን። Polarity of side chain that is polar, non-polar ልንላቸው እንችላለን። The other one nutritional classification essential, non-essential and that of what semi-essential ልንላቸው እንችላለን። The other classifications of amino acid is based on metabolic traits that is glucogenic amino acid, the other one ketogenic amino acid and both ketogenic and glucogenic amino acid ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። But those all are mostly dependent on the side chain. ሳይድ ቼንን መሰረት አድርገው ነው። እነዚህ ሁሉ ምንን መሰረት አድርገው ነው ማለት ነው? ሳይድ ቼንን መሰረት አድርገው ነው ማለት ነው። Okay, let's try to proceed. Amino acids just they can be categorized as acidic amino acid and basic amino acid depend on the side chains ማለት ነው። acidic amino acid የምንላቸው aspartic acid, glutamic acid whose R group or side chains are what replaced by what carboxy groups ወይም ደግሞ COO minus group የያዙ ከሆኑ ወይም acid functional group የያዙ ከሆኑ ምን ይባላሉ ማለት ነው? acidic amino acid እንላቸዋለን። ኔት ቻርጃቸው ምን ይመጣል? ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖራል ማለት ነው። ለምንድን ነው ኔጌቲቭ ቻርጅ ያልነው? አሚኖ ግሩፕ NH3 ምንድነው? ፕላስ ግሩፕ ነው ወይም ደግሞ ፕላስ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላኛው COO ማይነስ ያለ ማለት ነው። ራይት COO ማይነስ። ስለዚህ ምንድነው ኔት ቻርጁ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ኦሪጂናሊ አሚኖ ግሩፑ ምንድነው? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው አሚኖ አሲድ ላይ። ካርቦክሲ ግሩፑ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው። ኔት ቻርጁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል። ነገር ግን በተጨማሪ ሳይድ ቼኑ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይኖራል ማለት ነው? ካርቦክሲ ግሩፕ የያዘ ነው ማለት ነው። ካርቦክሲ ግሩፕ ይይዛል ምን? አሲድ ከሆነ ወይም ደግሞ አሚኖ አሲድ አሲዲክ አሚኖ አሲድ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ቻርጁ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ይኖረናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኔት ቻርጅ ይኖራል ማለት ነው። ቤዚክ አሚኖ አሲድስ የሚለውን ስናይ ደግሞ there are 3 common types of amino acids that have ኔት ቻርጃቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። in place of the side chain ምን ይኖራቸዋል? ካርቦክሲ ግሩፕ ሳይሆን አሚኖ ግሩፕ ነው የሚኖራቸው ወይም ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ NH3 ግሩፕ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ። ኔት ቻርጁ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ተጨማሪ ምን ይኖረዋል? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አሚኖ ግሩፕ ስለሚኖረው ኔት ቻርጅ እንዳጠቃላይ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። that is mostly histidine, arginine and lysines are considered and classified as acidic basic amino acids. So arginine and histidine
side chains which lysine amino acid የምንላቸው ምንድነው contains or protonated under physiological condition or positive ናቸው Okay, let's try to proceed based on the chemical natures of the R group. They may be what polar amino acids can be what non-polar or polar ልንላቸው እንችላለን non-polar የምንላቸው like alanine, glycine, proline, valine and leucine as well as isoleucine and that of what methionine የምንላቸው ምንድናቸው non-polar amino acid ናቸው depend on their side chain is what non-polar nature ካለው ማለት ነው ፖላር የምንላቸው uncharged side chain በተለይ ደግሞ serine, threonine, cysteine, asparagine and that of glutamine የምንላቸው ናቸው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ፖላር ሆነው acidic basic ልንላቸው እንችላለን because acidic and basic amino acids are what polar amino acid because negative charge positive charge when polarityያቸው ምንድነው ፖላር ስለሆኑ ቤዚክ የምንላቸው ላይሲን ሂስቲዲን and arginine aromatic የምንላቸው ደግሞ like እንደ phenylalanine tyrosine and tryptophan የምንላቸው ይኖራሉ ማለት ነው sorry The other one acidic amino acid የምንላቸው asparagine and glutamic acid aspartic acid they are acidic amino acid but they can be categorized as what polar in nature ጋር ማየት እንችላለን እንግዲህ acidic amino acid የምንላቸው ተጨማሪ ሳይድ ቼናቸው ላይ ምን ይዘው ማለት ነው COO- ግሩፕ የያዘ ኬሚካል ግሩፕ መሆን አለበት እዚህ ጋር እንደምታዩት this is what glutamic acid this is aspartic acid ማለት ቤዚክ አሚኖ አሲድ የምንላቸው ላይ ለምሳሌ አርጂኒን ምን ይኖረዋል ማለት ነው ይሄው አሚኖ ግሩፕ አለው ማለት ነው የምታዩት እዚህም ጋር አሚኖ ግሩፕ አለው ማለት ነው ማን ነው this is lysine ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ወይም ሪንግ ስትራክቸር ሂስቲዲን ምን አለው ማለት ነው አሚኖ ግሩፕ ተጨማሪ አለው ማለት ነው ዝርዝር ሐሳቡ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ነን ፖላር አሚኖ አሲድ ምን ማለት ናቸው የሚለው ስንመጣ does not bind or give a proton ሊሰጡ የማይችሉ ምክንያቱም there is no charge or relative protonated charge አይኖራቸውም እንደዚህ ላይ not participate in hydrogen bonding or hydrogen bond formation አይሄዱም They promote for hydrophobic interaction that is water heating property ይኖራቸዋል like glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, then methionine, phenylalanine, tryptophan and prolines are what we call they are non-polar amino acids. Okay, the other group of amino acids are what polar amino acids የምንላቸው ናቸው ማለት polar amino acids they are hydrophilic interaction or they have what the hydrophilic ወይንም water loving property ነው they dissolved in water ማለት ነው side chain participate in hydrogen bonding right hydrogen bond መፍጠር እድል አላቸው ማለት ነው so they are or side chains in polar amino acid contains what it may contain OH group ወይም ደግሞ hydroxyl group acid the alcohol functional group ሊይዙ ይችላሉ ለምሳሌ እንደ serine threonine እና tyrosine የምንላቸው ምን ይዘዋል ማለት ነው alcohol functional group ይዘዋል እዚህ ጋር እንደምታዩት OH አለው እዚህ ጋር OH አለው ሳይድ ቼኑ ላይ ማለት ነው then the other one ምንድነው tyrosine የምንለው OH group አለው ማለት ነው the other one it may contain amide group ወይ amide functional group ሊይዙ ይችላሉ like glutamine and asparagine የምንላቸው amide functional group ሊይዙ ይችላሉ እንደዚህ እንደምታዩት ምን ይዛሉ ማለት ነው amide functional group the other one cysteine የምንላቸው ወደ thiol ring ሊይዙ ይችላሉ ማለት thiol ወይም ደግሞ SH group ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው some generalized concept ለማየት እንደው branched amino acid የምንላቸው mostly branched aliphatic ወይ አንድ side chain ያላቸው valine leucine and isoleucine they contains branched side chains ያላቸው ናቸው ማለት ነው ያዘሩን hydroxyl group ወይም OH group ቅድም እንዳልኩት ያዙት እንደማናቸው እንደ serine threonine and tyrosine ናቸው ማለት ነው ፕለስ ሰልፈር ወይም ደግሞ thiol ring ያዙት እንደ cysteine and methionine they are sulfur containing amino acid እንላቸዋለን aromatic amino acid እንላቸው aromatic ወይም benzene and benzene derivative ያዙት phenylalanine tyrosine and tryptophan የምንላቸው amino acids ናቸው acidic amino acid እንደ ሰመሪ ነው aspartic acid and glutamic acid additional carboxy group ወይም ደግሞ COO- group ይዘዋል ማለት ነው basic amino acid የምንላቸው additional amino group ያዙ like lysine arginine and histidine የምንላቸው amino acids ናቸው the other one imine or imino group that we call imino acid የምንለው proline የተባለው amino acid ነው ማለት ነው okay the other one is aromatic amino acid የሚለው ነው ማለት ነው aromatic amino acid all contains aromatic ring and these structures aroma ወይም ደግሞ aromatic hydrocarbon ያዙ ናቸው ማለት ነው የት ላይ side chain ናቸው ላይ ማለት ነው so the substitution on this ring determines the amino acid polar or hydrophobic ሊሆኑ ይችላሉ therefore phenylalanine like benzene ይዟል ማለት ነው tyrosine phenol ወይም ደግሞ benzene derivative ነው tryptophanም ልክ እንደዛው እንደዚህ እንደምታዩት benzene ወይም ደግሞ benzene derivative ከሆነ aromatic hydrocarbon እንለዋለን side chain ላይ aromatic hydrocarbon ካለ
አሚኖ አሲዱ አሮማቲክ አሚኖ አሲድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። In general, aromatic amino acid contains aromatic rings, phenylalanine, benzene ይዟን፣ ታይሮሲን፣ ፌኖል ይዟን፣ and tryptophan ደግሞ ይሄን መሰለ ምንድነው derivatives of benzene ይዟን ማለት ነው። The other one sulfur containing amino acid ወይም ደግሞ thiol containing amino acid ምንላቸው አሉ። plays critical roles in protein synthesis structures as well as in functions. The most common sulfur containing amino acids are what? methionine and cysteine ምንላቸው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚቲዮናይን ላይ ሰልፈር አለ፣ እዚህ ጋርም ኤስኤች አለ። ዳት ሰልፈር ኮንቴኒንግ መሆኑን በዚህ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። The next one is nutritional classifications of amino acids. Nutritionally, amino acid can be essential. Essential ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? They are not synthesized in the body. They must be taken by or from the diet what we eat. ከምንመገበው ምግብ ወይም ደግሞ ከምግብ ብቻ ልናገኛቸው የምንችል ምንድናቸው ማለት ነው? አሚኖ አሲዶች ናቸው። በሰውነታችን ውስጥ ምንም የመመረት እድል የሌላቸው ማለት ነው። Normal growth and optimal health will be abnormal when they are what? the lacks or ከሌሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? growth እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይስተጓጎላል። the other one non essential. non essential ስንል አይጠቅሙም ማለታችን አይደለም። they are not what? obtained from the diet. It is not mandatory to take from the diet. ከምግብ ብቻ መውሰድ ግዴታችን አይደለም። they can be synthesized what? in the body. በሰውነታችን ውስጥ ምን የመመረት እድል አላቸው። ከኤሴንሻል አሚኖ አሲድ ማለት ነው። ከኤሴንሻል አሚኖ አሲድ ይመረታሉ፣ ግዴታ እነሱን መውሰድ ላይ ይጠበቅብን ይችላል ማለት ነው። the other one they are the third classification is semi essential amino acids. semi ማለት partially the essential and partially non essential ናቸው ማለት ነው። synthesized in the body that are non essential ማለት ነው, but insufficient በጣም በቂ አይደለም ማለት due to what? illness or some causes of what? trauma ሊሆን ይችላል, maybe what? surgery ሊሆን ይችላል, or in any lactating women ላይ በጣም insufficient ናቸው፣ በቂ አይደለም ማለት። ስለዚህ ምን ይደረጋል ማለት? they are recommended from to take from what the diet that is essential ይሆናሉ ማለት ነው። the most common semi-essentials are histidine and arginine amino acid የምንላቸው ነው። they are very vital for growth of children and particularly for pregnant women and lactating women. The next one, what are the list of essential amino acids? essential amino acid የምንላቸው ከ20 standard amino acids የቶች ናቸው ካልን ሜሞራይዝ ለማድረግ any help in learning thus little molecule proves truly valuable. ምንድነው ካልን ደግሞ እሱ ምንድነው? አርጂኒን right, histidine, isoleucine, leucine, threonine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan and valine is the most common examples of essential amino acid. The other one, arginine, mostly arginine and histidine are what? Semi-essential. So the rest will be what? Non-essential amino acids from the 20 standard amino acids. ከዚህ ከተጠቀሱት ውጭ ያሉት ምንድናቸው? non-essential ናቸው ማለት ነው። Let's proceed to the next. The next one is classifications of amino acid based on metabolic roles or metabolic classifications of amino acid. So we have three major classes of amino acids based on their metabolic rates. The first one is ketogenic amino acids. Ketogenic amino acids are amino acids, they can be converted into ketone bodies or in the intermediates of ketone body synthesis or ketogenetic products that are converted if it is excess. So the most common examples of ketogenic amino acids are lysine and leucine are purely ketogenic amino acids. They can be converted into acetyl-CoA or acetyl-CoA or acetoacetyl-CoA, or it may be converted finally into acetone and beta-hydroxybutyrate. The most three common what? ketone body ምንላቸዋለን። ketone bodies are what? acetoacetate, acetone and beta-hydroxybutyrate ወደዛ የሚቀየሩ ከሆነ ketogenic amino acid እንላቸዋለን። The other one is glucogenic amino acid ወይም ደግሞ the second class ምንለዋለን glucogenic. Gluco means glucose, right? They can give rise to the intermediates of glycolysis or Krebs cycle. They can finally goes to the synthesis of glucose or gluconeogenesis pathway የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። so ወደ ግሉኮዝ የሚቀየሩ ወይም ደግሞ the Krebs cycle እና glucolysis intermediate like oxaloacetate ወይም ደግሞ ወደ pyruvate የሚቀየሩ ኮሳክሲናይል-CoA አልፋ ኬቶግሉታሬት ፉማሬት ወደዚህ የሚቀየሩ ከሆነ ፋይናሊ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ ግሉኮስ የሚቀየሩ ከሆነ ግሉኮጀኒክ አሚኖ አሲድ and then to glycogen ማለት ነው።
So the third classification is mixed, both ketogenic and glucogenic የምንላቸው ማለት ነው። The carbon skeletons of which catabolized to produce what? The glycolytic intermediate as well as what? The acetyl CoA derivatives ወይም ደግሞ ወደ ኬቶጀኒክ ወደ ኬቶን ቦዲ ወደ ግሉኮስም ለመቀየር የሚችሉ ማለት ነው። So to memorize or simply to understand the glucogenic amino acid የምንላቸው alanine, arginine, right? Asparagine, aspartate, here is histidine, and cysteine, glutamate, the glutamine, glycine, histidine, proline, and serines are glucogenic amino acid class methionine, threonine, and valines. The other one, the ketogenic የምንላቸው purely ketogenic የምንላቸው ምንድናቸው? Leucine and lysine ናቸው ማለት ነው። The other mixed የምንላቸው the rest will be isoleucine, phenylalanine, alanine, tryptophan, as well as this is what tyrosine ናቸው ማለት ነው። The other one, the essential nutritional classifications of amino acids and non-essential የምንላቸው like methionine, threonine, valine, isoleucine, phenylalanine, tryptophan, and leucine and isoleucine እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? essential amino acid ናቸው ማለት ነው። the rest will be what? non-essential ናቸው ማለት ነው። እነዚህ የተዘረዘሩት ማለት ነው። The other one is acid base property of an amino acid. Every amino acid has at least two ionizable groups ይኖራቸዋል. That is acid group ይኖረዋል ወይም ደግሞ protonated that of base or that is a basic group ይኖረዋል ማለት ነው። So substance having this dual nature, either it is positive or negative charge, as an acid and a base property we call amphoteric property. Amphoteric property that can act as both an acid and a base at the same time ማለት ነው። እንዴት ነው እንደ አሲድ የሆነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት the acidic functional group አለው። this is what basic functional group አለው ማለት ነው። that is why it can act as a proton acceptor as well as a proton releaser or donor, that is amphoteric nature ይባላል ማለት ነው። The other one, importance of amino acids and its derivative የምንላቸው important amino acid derivative የምንላቸው the most common amino acid derivatives are gamma amino butyric acid or GABA የምንለው this is a neurotransmitter, the derivatives of glutamic acid, and it's very important precursors for the hormone dopamine synthesis, right? This is the synthesized from what? Tyrosine amino acids, and it's very important and common neurotransmitters. The other one, histamine. Histamine is synthesized from histidine amino acid, which is the mediators of allergic reactions. It is very important in allergy mediators or allergy treatments. The other one, thyroxine. This is synthesized from the derivatives of tyrosine amino acid, which is very important for thyroid hormone synthesis, or thyroid hormones are synthesized from tyrosine amino acids. Good. The other one is cycloserine. Cycloserine is the derivatives of serine amino acid, which is very important and common examples of anti-tuberculosis drugs. The other one is azathioprine. Azathioprine is inhibitor reactions where amide groups are what? Added and as so act as an anti-cancer drugs. Azathioprine is a common anti-cancer drugs, which is derivatives of the amino acids, right? The last one is ornithine and citrulline are derivative amino acids. They are not amino acid in nature, but they are derived amino acids, very important intermediates of the urea cycle, which are derivatives of arginine and essential for urea synthesis during urea cycle reactions in excretions of ammonia, the byproducts of protein digestion. Good. The other one is serotonin. Serotonin is synthesized from tryptophan amino acids, which is a very important neurotransmitter that helps in the body control of satiety or fullness of the body. በተለይ ደግሞ ስንመገብ የመጥገብ ስሜት የሚኖረን ይሄ ስላለን ነው ማለት ነው። The other one, catecholamine, comes from dial alcohols, which is catechol የተባለ አልኮል አለ ማለት ነው። Tyrosine gives rise to the family of catecholamines that includes dopamine, epinephrine የምንላቸው sequential neurotransmitters አሉ ማለት ነው። The other one is melanin የምንለው it is obtained from the derivatives of tyrosine amino acid via tyrosinase the enzymes. So melanin is very important dark pigment on hairs, eyes, and skin, which is due to the deficiency or the lack of tyrosinase enzyme leads to albinism or albino pigment ይባላል። Good. Let's try to see the last one, that is isoelectric point, is the last point for our today's discussion.
So isoelectric point is a point or the pH at which molecules carry no net electrical charge. That is why ኤሌክትሪክ ፖይንት ስንል ምንድነው ኔት ቻርጁ ዜሮ መሆን ማለት ነው። አሚኖ አሲድ ላይ ስናይ ደግሞ ምን አለው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ምን አለው አሚኖ ግሩፕ አለው፣ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ካርቦክሲ ግሩፕ አለው ማለት ሁለቱን ስንደምራቸው ምን ይመጣል ማለት ነው ኖ ቻርጅ ዜሮ ይመጣል ማለት that is why the net charge becomes what zero. We call isoelectric point or isoelectric pH እንለዋለን። Isoelectric point is a specific pH at which an amino acid would carry equal negative and positive charge. That is negative charge is carboxy group and the positive charge is amino group. That the net charge becomes zero. So in this state, the molecule carries no net charge. That is we call isoionic or isotonic. We call zwitter ions ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ያክል ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ፔፕታይድ እና ፕሮቲን አጠቃላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለነበረው ቆይታ ከልብ እያመሰገንኩ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም እንግዲህ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ። እሺ